ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. имрӯз мо дар боғи ботаникӣ вилояти Суғд ҳастем ва мо маҳз меҳмонони барномаро ба ҳамин макони зебову сарсабз даъват намудем то суҳбатро бо ҳамин модарони нуронӣ дар ҳамин мавзеъ ороста бошем ва аз меҳмонони азизи барномаи имрӯза мо хоҳиш кардем ки бо либосҳои кории худ ба инҷо ба барномаи имрӯзаи мо ҳозир шаванд. албатта чӣ хеле ки дида истодед аз худи ман сар карда ин либоси корие ки модарони азизи мо, хоҳарони меҳрубони мо ба бар мекунанду ҳар субҳ рӯи заминро кушода меҳнат карда рӯфта тозаву озода шаҳри азизамонро нигоҳ медоранд. албатта мо имрӯз ҳамроҳашон суҳбат мекунем ва дар барномаи мо онҳо ҳузур доранд ва ман фикр мекунам ки бо кадом либосе ки бошад шумо албатта модарони зебо пурнур ҳастед ва ҳамаи шуморо ба барномаи печтоби замони симои мустақили якум хушомадед мегӯям. саломат бошед. тамошобинони азиз, имрӯз мо боз ҳам аз боби тозагиву ободиву озодагии шаҳри азизамон суҳбат мекунем. мутаассифона ҳастанд нафароне ки ба шумор бошанд, ҳам ҳастанд онҳое ки ба қадри заҳмати шумо намерасанд ва албатта имрӯз мо бори дигар тасмим гирифтем ки аз боби эҳтиром ба меҳнати шумоён, модарони меҳнатқарин ва албатта расидан ба қадри тозагиву ободии шаҳр бори дигар суҳбат карда бошем, чун ин суҳбати аввалини мо нест, зеро аз ин пештар дар барномаҳои гузаштаи қаблинаи печтоби замон низ мо бо шумо ҳамсуҳбат мешудем. албатта дар студияи печтоби замон вобаста ба ҳамин мавзӯи маданияти шаҳрдорӣ, маърифати шаҳрнишинӣ албатта суҳбат мекардем ва имрӯз бори дигар боз ҳам аз ҳамин боб суҳбат мекунем ва мавзӯи имрӯзаро мо чунин унвон гузоштем: ту ки аз меҳнати дигарон беғамӣ. ва инак мо суҳбатро бо шумоён оғоз мекунем. шумо ҳар субҳ, ҳар саҳар соати чанд корро оғоз мекунед? мо рӯйбандаҳои камбинити ободони шаҳр ҳар саҳар аз субҳ аз соати 4-5 ба кӯча баромада корро оғоз мекунем, ба кор сар мекунем. то ҳадди имкон то ҳаракат мекунем ки мо корро пештар тамом карда боз бо ҳамдигар суҳбат карда баъди кор камтар дам мегирем. нигоҳ кунед, соати 4:30 ё 5 субҳ гуфтед, ин соати баҳорона ё ин ки зимистон ҳам ё ин ки ин зимистонаву баҳорона боз барвақттар мебароед? Не, мо дар вақти зимистон бевақттар мебароем, соати 6-5 мебароем. акун баҳор ки шуд, рӯзо дароз шуданд, акун мо соати 4 мебароем. акун фасл ба нигоҳ карда, мо ҳам фасла нигоҳ карда мебароем. мо мехоҳем ки ҳамин халқи мо пеш аз ба кор баромадан ҳамун роҳи ҳамонҳоро тозу озода нигоҳ дорем ки онҳо баромада ҳавасманд ҳамин хел қадам мезананд ки ҳавасашон мебиёда. агар кӯчаҳо тоз бошад, чӣ хел шумо ҳамин хел хурсанд шуда коратон пеш мерад. ҳамин хел ҳам ту ҳавлатонам рӯвидам, мисол ҳам ту қайнотон биронагар шодӣ мекунанд, ҳамин хел халқи мо кӯчаҳо тоза озода бошад, агар албатта шодӣ мекунанд, раҳмат мегӯянд. бисёреҳо ба мо раҳматнома медиҳанд. барака ётон, раҳматҳои калон, шумо ҳейтону шаҳри мо тоза озода, раҳмат шумоҳо гуфта бисёр суханҳои зебо гуфта мебараманд. офарин, ташаккур, саломат бошед. хуб, шумо чанд сол инҷониб рӯйбанда шуда кор мекунед? соли 98 инҷониб кор мекунам. пеш аз он дар фабрикаи пойафзолбарорӣ кор карда будам. хато накунам 27 сол инҷониб. аллакай одат кардед ба ин кор? одат кардам. хонушида наметавонам. рӯзҳои истироҳатӣ ҳам доред? рӯзҳои истироҳатӣ ҳам кор мекунем баромада. як бор ним бор саломатӣ агар вай нашад одиқ мекунем, набошад баромада кор мекунем. фарзандон намемонанд ки кор кунем, лекин мо намехоҳем ки хона бишинем. адат кардем, беҳад коруморо дӯст медорем ва нағз мебинем ки баромада кор кунем. ҳам савоб, ҳам физически корҳои ҷисмонӣ, ҳам ра мерим. одамо ҳам ту баромада ра меранд, моҳон меҳнат карда ра мерим, ҳама коргарои хабар мегирим. вай карда ҳамун даромади хуҷанд то кооператора эснаш тарафҳои арал, тарафҳои пахтакор
ҳамаша 22 коргаром ҳаям рафта хабар гифта аҳволошон пурсида баъд сони то соати 11-12 коромӯй шуда хонаҳомо мебравем. бисёр хуб, саломат бошед. Кадом қитъаи шаҳрамон аз они шумо аст? куҷоро шумо рафта тоза мекунед? Аҳа, яъне рӯбарӯи ҳамин боғи ботаникӣ аз они шумо аст ва аз субҳ шумо онҷоро рафта тоза мекунед? Та вақт мебиём манам инҷа хазонош мӯл ва яш мӯл ки ҳай ба вақте как мебиём ҳам акун мана ин мегузашти гоҳ ва мушай натиям ки ба вақт мебиём тез мерӯбам мана одамостоне мебинам мана бромдан ки аллакай як бой мана дуо када мебаровам. чӣ боис кардид ки шумо ба ҳамин кор шурӯъ кардед? чӣ сабаб шуд ки шумо хуб рӯбандагиро пеша гирифтед? Мана гӯй келиштом дигманда авустунам рӯбанда буданде сони унту бинам ва ё соти япанда аллакай коройшда мерам маъкун хестаги я манам када метонам амакбочон баравам амакбочон гуфтанд ки я ту рӯбанда мешими авустунат бо ин рӯ аммо ҳозир ман ба 50 сол изофа шудаги кор ба даромадагим ба қариб 60 сол шудаги соз айсам бром офарин бачаҳо майда буд бовар кунед бо наз мебинам корама намепартом хаста нашудед аз ҳар субҳ хеста кӯчаҳоро рӯфтам наз мебинам як рӯз одиқ кунамам ман аллакай амун соати 4 ман бедор одиқ кунамам аллакай одат шудам ман одиқ мекунам мегӯм гӯйду бо мехезам мегӯм ки ман ба таври ман одиқ кадиги мекун ҳамин тоза нигоҳдории ҳамин кӯчаву хиёбонҳои шаҳрамон танҳо аз як худи шумоён вобаста аст ба фикри шумо? мана худоро шукр худо қувват додга якум саломатӣ мана коркара гаштам аз соли 80 қайнобувам ёрдам медодам аз соли 85 ман эси коркадосям мана модари манами шамскемча кели қонунашин кор ба дарои дига ҷон наравид гуфта дароядаги будам мана 5 та фарзандам ҳамин кӯчу вайкара як ман танҳо кӯчароини қай мард калонамам коркара вайкара худо шукр мана ҳамиҳоя калон кара хубоиро расонда оиладор кара гаштим худо шукр раҳмат ман ба масъул ҳамин кор тоза нигоҳ доштани ҳамин кӯчаву хиёбонҳои шаҳрамон танҳо аз худи шумо вобаста аст? акун не коргаромо на ҳамамо ҳамин соати гуфтагӣ мебароем тоза мекунем хиёлмо авло чӣ хел кӯчам тоза истад тоза истад аммо тоза меистад аммо тоза намеистад ҳам ту пуштатон нагашта амошина ойнаш коғоз салфан мепан баъзе якду бор ман гуфтам бачаҷон напартоед писарам ҳозир ҳамиҳо рӯфтан ё мо вайкарем мегӯям баъзеошон ҳақу мегӯям баъзеошон мошини ҳай мекунам мебурвам давида рафта мегирем ки кушамол паронда бенун накунад волохи соати 4 буронда мераванд ку шумо чӣ мушоҳида мекунед ки ҳамин то кадом андоза аз ҷониби шаҳрвандон ҳамин меҳнати шумо заҳмати шумо эҳтиром карда мешавад? худои шукр мана 33 сол эси ҳаминҷо кор мекунам 5 фарзандама пули ҳамин рӯванда киди бачаҳомо ба сар кадам мана худои шукр 19 неверамай худои шукр мана ҳамин пули рӯванда ки киди бачаи комо ба сар кадам лоҷи када мана биромда кор када лоҷи када қадр када озода кӯчаҳои рӯфта тоза када лоҷи када зиндагӣ ба сар бурда гаштем масалан боре ҳам шуда шумо кадом қитъаи шаҳрро тоза панҷшанбе аз ҳама ҷои ба фикрам панҷшанбе ҳамун мактаби 28 ҷоҳомо то мани кооператора ҷои мо аз ҳама ҷои масалан шояд серпартовтарин ҳам бошад ҷудоям имрӯз тоза мекунед кагоҳ субҳ меояд ки боз ҳам ҳамун партовҳо одам мӯл шаҳр партово мӯл ҳам ту тоза кунем ҳам ту мепартовон ҷои мо ҷудоям вазбин ҷои мо ба назар дига ҷоҳои мо вазбин бачатон чӣ хел мӯл бошад хонатон ифлос мешавад ани моям ҳамин хел масалан нигоҳ кунед баъзе шудааст ҳолатҳое ки шумо худатон бо ҳамон фурӯшандагон ё ягон нафари ҳамсӯҳбат шуда гуфта бошед ки хай ҳамин партовҳои худро ба ҷои муайян шуда партоед ҷанҷол мекунанд гӯед корат ҳамин мегӯяд ҳой напартоедон ва корат ҳамин пулата мегирӣ мегӯянд ҷанҷол мекунанд моям сони мегӯем ки одам ихел намекунад моям хоҳаратон боем модаратон боем напартига корат ҳамин гуфта парафта барафта мегӯянд бозор ҳамин хел
فهمو بوری هم مثلا ها. از همین مهنت خودتون از همین کار خودتون مثلا شده است حالتهایی که دلمانده شده باشد مثلا نه. یا اینکه شرم کرده باشد نشده است این گونه نه حالت؟ من شرم نکردم گوید یکتا آدم من بکم حاضی گویم گیرم میبید گوید گفتن که وای کن سه همیشه ما جورب دوری و رفتیم و گفت که من کن قبض امساسیم و من اوی کردم که کنوی گریزین من وای کنم جورب شما چرکی نکند گفتیم وای آدم گفت که هم تو یک گشت که وای شناس بخونم این کارت نکن اگر این کارت کنی اگر من حتی ناموس میکنم من کدی گاب نزن گفت من همین آدم کدی گاب نزدم و آدم معلمه بود گاب نزدم خیلی من چندین سال شد یک السلام علیکم السلام میگفتم وای آدم شرم کرد اما که من شرم نمیکنم من یوش بودم این کارم میکردگین دیگه خیلی خداش کنم من بچه‌ام همشه خود کلام کرده همشه بسر کردم نه برای خداش حالم شرم نمیدارم گفت یکون کس که صبح کمایم میریم خلطشه کش میگه یا خیلی نمیکشم میگم مرشود که در اون دم میگیریم که یا چیز شرمی دارم شرم نمیکنم من همین کدی کلامش همین نانی همین کدی حلال حقی گپ ما فخر میکنیم این کارمو فخر میکنیم چونکه من روبنده هستم من این کاری خودم فخر میکنم این مهنتم دوست میدارم من میبینم ممکن تا دمی آخری من کار کنم چونکه من به این کار خودم بحث میکنم همیشه که از نتیجه کاری خود شما قناعتمند میشید؟ البته ها من اگر یک روزی عادی کنم من غمگین میشم من زق میشم خانه به یک برای کوچه نرفتن من کوچه برونده میبیام من میگم که چخیل من خانه میشنم من همون ساعت به بیدار میشم اگر حرکت میکنم که روزی عادی بیام هیچکی برو نگویدم یک برونده کوچه میرفته شادی که خرسان شده خودم به خودم زمزمه کرده گپای قزق شده خودم خرسان کرده درونده میبیام آفرین چند نفر روبنده ها هستند در همین حدود شهر خوجند؟ 264 نفر و همه همین 264 نفر تمام همین حدود شهر رو عهده کرده تازه کرده قدرتشون میرسد یا اینکه کمی میکنن؟ اكون کمی میکنن معلومه چونکه من حاضر هر یک تجوینا صبح دیگه میرم ما کارمو میشیم بعدی کارمو یک بود نان میخوریم و یک چای پای استعمال میکنیم و صبح دیگه میریم اكون این مبلغی ما جدا ناچیز دی معلومه جان چونکه یک روز به 10 سومون راهکرا میکنیم کار میبیم خانه میریم یک روز میشد که صبح میشد احمی ما منطقه آزاد میریم طرف سرتوقای میریم صبح دیگه اونجا با گشت میبیم با خانم میریم قریب 10 سومون 15 سومون راهکرا میکنیم یک روز دو تا پیراشکی نخورید نمیشه چونکه قوتی همون که شما کار میکنید خب پای پیاده هم بسیار راه میگشتگی بسیار پای پیاده من مثال به راهکرا نگفتگی باشن اگر من احمین کوچه رحیمی مروجین رحیمی پیاده میریم رویچین من احمیج ما چینک تا همون منطقه آزاد پیاده میریم تا منطقه آزاد پیاده میریم چونکه آخه ما راه تازه کردن ما در کار اگر تازه نکنیم ما ماشین که برویم برای چی ما کار ببرندیم برای چی صبح دیگه اعلان کردیم برای همین من احمی رحیمی سرکده تا منطقه آزاد بالا کدی میریم با پایین کدی طرفی پستی کدی با تازه چینک کدی میبینیم مثلا بعضی میشه و حالتایی که یگان نفر راننده از روی وجدان هم تو مثل مادرش مناسبت کرده بموست تا جای لازمه میبرن بسیار هم میبرن یعنی همین لباس شما همین لباس ما آن چیزی که من هم امروز ببر کردم این به نهایت یک لباس مهم است لباس کاری شما است با همین لباس میشناسن من ما مشکل میبریم نمیکشیم لباس ما بسیاری مرشکچی میگن که نه پول نه تیتان همین 4 تا قلدر کن برای شما خیر میگن آفرین همین خلاص بسیار حفظ خانه شادی میکنیم دعا میکنیم همین خیلی مرشکچی هم بسیار آدمای نغز شوفرای نغزن بسیار که دعا کنتون میگن همین خیلی دعا میکنیم البته چون که این نان ما این استرخک ما واینه ما فخر میکنیم که ما روی بند هستیم سلامت باشید امروز نگاه کنید مادرانی عزیز صحبتی ما خیلی غیر عادی هم گذشته ایستاده است در این فضای گشاد سبز و
آرام و میدونید چی قریب هر روز وقتی با کار میروم یا از کار برمیگردم من باوری دارم که شما هم مشاهده میکنید زنها مردها در کوچه ها در خیابان ها همون میدان ها رو از گل های شخ شده یا خشک شده تازه میکنند و فکر میکنم که البته زمین رو باز هم برای کشت نوبتی برای کاشتن گل های نوبتی تیار میکردگستند و اینجا 2 نفر از همین قطعه کبودیزارکنی هم اشتراک میکنند و همیشه که همین پدران یا مادران رو کلند و بیل در دست میبینیم آنها مهنت میکنند و سنگ زمین رو میچینند خس و خاشاک آن رو تازه میکنند و بیل پابیل میکنند و در همین کار شما باز چه مشکلی ها هست وقتی که شما از سحر کار میکنید آبادان شده 8 میبریم تا 4 کار میکنیم یا خیلی علفاش تازه میکنیم موسرا بسیار موسرا تازه من هم آفچی هایم هم مثلا علف تازه میکنم راست کارم وزبین دیا و معلم جان اوه خیلی مثلا کارم وزبین من مهنت جسمانی کلان زدن با شما وزنی نمیکند نه اکنون عادت کنم 3 سال باز کار میکنم اکنون من منطقه سیدریا با رئیس و اگرانوم شهرت جان من خودم آبادان کار میکنم چیکار از خونم و اونجا مثلا اجاره میشم از اونجا اینجا میبیم مثلا راست و اکنون میبیم نه اسپیس کرده پیش افسوس بود من ماشور کوکته اسپیس کرده میبیم ها کار مثلا منطقه نه اکنون عادت کردن کار با یک شنبه کار میکنیم خیلی تازه سحر همون کارمو با پر موسیقی با هم جمع میکنیم دیگه میشه همه قطعی تازه با همه خیلی باکلاش کردیم خالص خالفان پر میگیریم همه همان رو مثلا شمال میپروند یا اینکه خودی آدما جوانان یا مردم هم میپرتاند بعد موتور نون مثلا ماکارونه طرف من نست سوالی میره راستش که میپرتون با گرسون میمان تو کار من این روبنده اون با تازه کار رحمت اینو یاردم میکنن با جواب میمان اینو تازه میکنن رحمت اینو باید یا رحمت معلم جان سلامت باشید گل هم میشنونید همین در خیابان های شهر البته گل های زیبا میشنونید و باری شده است که شما امروز گل میشنونید گل زیبا و پگاه نگاه میکنید که الکی و گلی شنونده شما نیست همین خلا میشود اوزا ساعت وقت شنوندیم ناونی ها لیکن نون از پا یک گل میشه آبسته بس رازه که آب میمونی درست نمیگیرن فهمم امسال گل های صدبرگ انتظار شویم یا لاله هم میشنونید اول لاله برومدگی یعنی در کوچه های مرکزی خیابان های مرکزی شهر الکی لاله هم شکفته ایستاده است البته تشکر البته سلامت باشید خب البته وقتی زیبایی ها رو میبینیم از باب گل که سخن رفت گل های رنگارنگ لاله های زیبا و قشنگ البته طبیعی کس بالیده میشود برابر دیدن این زیبایی های طبیعت و وقتی شما باز سبز و گلزار و درختزار و بوته های زیبای همیشه سبز رو میبینید باز چشم راحت هم میکند گذشته از این وقتی همه جا تازه و آزاده است این باز یک لذت و کیفیت دیگر میبخشد برای انسان و من حاضر مادران عزیز را شنیدیم که اینقدر از صبح صادق بر وقت از خواب خسته تا اون فرصتی که شهروندان با جای کار خود رفتنی آمادگی میبینند این مادران الکی سری کار خود هستند با سر و لباس کاری با تجهیزات کاری البته جارو و بیل و کلند و دیگر چیزها و البته ما شما را دوست می‌داریم ما مهنت شما را احترام میکنیم ولی از رفت صحبت معلوم شد که متاسفانه هستند حالا هم نفرانی که به قدر زحمتی مادران عزیز نمیرسند و به فکر شما معلومه پیش از همه همین تازه نگهداری شهر پیش از همه از کی وابسته است بندش شما؟ بندشی من محبت جان من امروز شما بسیار برنامه نقص تشکیل کردید من چقدر که شدیم ما در باغ بوتانیکی شهر خوجند من دوستیم که این زنها فرشته شهر خوجند چون که اگر اینا نباشن شهر ما چه حالت میشد چقدر که میگن تازگی این گروه سلامتی است اول باید ما خانه خودمون تازه کنیم پیشتر من هر یک توی پدر و مادرم میگفتن که خانه ناشته نیست شب خانه وای میشه برکه نمی بیاد تازه آزاده باشد اگر فرشته ها خانه ما میبیان برکه میدارد میگفتن همین گپ حالی هم گوش ما ایستاده است
تازگی از خانه سر میکنیم، از پدیه سر میکنیم، از روی حولی دام بینا سر میکنیم. من چه خیلی که از شما گفتم من گوش کردم هستن بچه‌هایی که نقص گپ فهم هستن به مدنیت هستن، بچه‌هایی که هستن زن‌هایی هستن بی مدنیت. این وظیفه تو پولش میگیری کو کار کو اینو گیر تو، این گپاشون تماما ناتوری. اگر جای وای به مادری همین کار میکرد یا زنی همین کار میکرد نخود همین گپ گوید بود. من کن از تمام شهروندان خواهش میکنم که مهنتی همین زن‌های فرشته شهر خودشان را قدر کنند. حاضر آسان نه، بعضی خانه خودش تازه کرده نمیتونه. یک شهری کلان آباد کرده تازه کرده گشتن این هنری هر کس نه. من میبرایم مایم کوچه همه جا تازه آزاده، من لباسای تازه که میبرایم به هیچ خیل وای. اگر مایم برایم من از پنجشنبه میریم، من باید ما تلویزیون به اینکه گوییم پنجشنبه میریم یگان بار ندیدم که همون پنجشنبه همون پرتو برداشتگی باشد. وظیفه شما اجرا کرده هستن وظیفاتون، ما هیچی نمیگوییم چون که پرتو هم جا شما غرم کرده موندگی، لیکن برداشتن به هیچ کس وای گردن نفر ورداست. نمیدونم چی این سببش باشد، چی این وای کاربری سوس باشد. این من اونجا من کوچه ها میگردیم، من بعضی می اسناف که میسن اسگاه ها بسیاری من چی همین غفلت نمیبرد. من توف همین کوچه و توف کردگی بچه ها اینجا مدنیتی بیزیب یگان شهر به این خیلی نیست. همین قوتی مرشدگاه آدما رفته مرشدگاه میشنن، دستشون انگه کاغذشون همونجا میپرتن و مرشدگاه میشنن یا سونکشون ما گرفتنشون در کار همونه که خیلی خانه بوده یک اونجا میپرتن، همین مرکزی شهر میپرتن. من نگاه کردم میستم بعضی بچهای من جغز میگن بچه جان یک بار اینجا بیا، تو خدا همین قدر بچه خوشرو تو به خیال من دانشگاه میخونی نخواد همین کوچه تو زمین به توف کنی. ممکن نه همین توف کردن زمین مایه برداشته گشته است، خورانداست پوشانداست. چقدر که میگم من شما همچون من شما انسان زن مادر همتون من اوچه ها ما همین فهمیدن ما در کار که همین بیچاره ها برامده چاری شبنده خوابش سحرشون حرام کرده برامده همین شهر تازه که داستیان بیایتون و دوگانه جان یا آشنا همین قدر همین زنکا و رسیم کوچه همین خلق تازه نگاه داریم. یک تا موسور همین گیریم همین یاشک پتای نمیموریم ما. این ناموس نه، این یگان کاری گنده نه، این حقارت کنی گنده یک کاری بیزیب دست دادن این عیب. این همین خود هم یک تا پرتو گرفته یک جا بود پرتافتن این هیچ خیل کاری عیب نه. این یعنی تازه نگاه داشتنی همین منزل زیست محیط اطراف و در مجموع کوچه های شهر خیابان های شهر نه تنها این وظیفه یک خود روبنده ها بلکه تمام شهروندان مسئولیت و وظیفه شهروندی هر یکی ما است. همینجا همگی یک چند دقیقه بعد دیگر شبکه پیوست نشوید با سیمای مستقل یکم بمانید، بخش رکلام رو همراه تماشا میکنید. تو که از مهنت دیگران بیغمی، این مصرع عنوان امروزه برنامه پیچتاب زمان است و ما صحبت را البته با شمایان مادران عزیز ادامه میدهیم. دستاتان الهام درد نبیند، دائما باشتان برای که شما هایتان همیقه تازگی. لیکن افسوس که مدنیت خلق ما دوباره پس شده است. چخیلی که ما وقتی که مهمان قبول میکنیم اگر خانم افلاس باشد شرم میداریم که منم همین کاری من همین سیاحت که وابسته است. وقتی که از کشورهای دور خارجیان میبیان از دیگر دولت ها و وقتی که به شهر خوجند وارد میشن البته ما جاهای تاریخی و میبریم، انا آثارخانه میبریم، پنجشنبه میبریم. همین وقتی که یگان جانده موسر میبینم پرتوف های میبینم خفه میشم، تابم خیره میشد برای اینکه همین مردم پرتوفتگی پیش سیکن توریستای میمونمو همون پرتوفتگی بچه میقپم آخه دیداسی که مهمان آمده است چوه میپرتوی فقط کاری من همه وقتی جنگ کردن رسویم دقت میشم برای اینکه این تازگی شهر ما البته این همش آبروی ما است، لیکن همش ما هم با رحمت من بسیار با شما سری تنظیم میخوام و با یک محبت جان با یک چیز گفتنی هستم که من اصلا ممکن این چیز مکتبا هست و درس گذراندن در کار همین آداب اویلاداری ده پیشتر بود همین باز باشد می نیست برای اینکه از همین اویلا سر میشه تازگی. وقتی که ما در باغ میشنیم بعضی بعد یگان کودک میرد موسر پرتوفت من اومده و کودک رو جنگ کردم گفتم نپرتو دیگر مادرش اومده کارتان چیزه این جنده روانده ها هست. از همین بسیار خواهش میکنم از مادران از پدران که برای فرزندان تربیت درست دهند و خودشان را هم تربیت دهند.
фарангизхон медонед чи чанде пеш дар яке аз расонаҳои иттилоотӣ хондам ки дар пойтахти кишвар мутаассифона ҳаст ҳамин гуна ҳодисаҳои нохуш як нафар рӯйбандаро нақлиёт бо нақлиёти сабукрав пахш кардааст ронанда яъне торик буд вай рӯйбандаро намебинад ва дар натиҷа ҳодисаи нохуш рух медиҳад ва фикр мекунам ки ана ҳамин либоси махсуси корӣ барои рӯйбандаҳо бисёр як чизи муҳим аст ва ана ҳамин камзорчаҳо аз худ як равшанӣ медиҳад бале ҳангоми торикӣ нур яъне равшанӣ медиҳад ва ронанда аст дигар кас аст масалан вай аллакай мебинад ки инҷо як нафар зан модар ё худ мана рӯйбандаҳо кор карда истодаанд ва албатта эҳтиёт мекунад ва ман аз шумо пурсиданӣ ҳастам шумо ки бисёр дар сайру саёҳат дар хориҷи кишвар ҳам масалан ба ҷуз он ки сайёҳонро қабул мекунед худатон ҳам ҳамроҳи масалан шаҳрвандон ба сайру саёҳат меравед дар дигар кишварҳо масалан ҳамин рӯйбандаҳо ҳастанд ва либоси кории онҳо чӣ гуна аст мушоҳида кардаед? Саволи хуб гуфтед. Ба наздикӣ ба давлати Хитой рафтам, остров Ханьянь, ҳамон як ҷазира ва 10 миллион аҳолӣ. Бовар кунед ки як ҷазираи майда, лекин 10 миллион аҳолӣ бо ба ғайр аз вай 6 миллион туристо меранд. Сайёҳон ҳам бисёр. Сайёҳон 16 миллион. ин чӣ қадар вай ҷазираи майда вай фикр кунед ки чӣ қадар бояд мусор шавад. Бовар мекунед муҳаббатҷон, якто ҳам партов нест. Барои ин ки ҳама вақт унҷа тоза карда меистанд ин як баъд штрафҳои калон ҳаст. Ҳамин ба фикри ман агар ҳаминҷа ҷаримаҳои калон кунанд мумкин ки одам сал қадр кунад. штрафҳои калон аст. Ман бод як чиз бо қоил шудам, албатта бисёри каш одамо сигор мекашанд ҳамон ҷазирава як хе аппаратчашон ҳай ки ҳатто ҳамон сигоро хел тоза кара мегирад. Ман видео гирифтагӣ будам ки нишончиам гуфта то чӣ андоза ба тозагӣ ва чӣ хеле ки гуфтед албатта ҳамашон формаи махсус доранд. Ҳама ва ёи ҳурмат мекунад, ҳаракат мекунанд ки ҳамин партофро напартоянд ба кӯчаи хиёбонҳо. Лекин ман қоил шудам 10 миллион аҳолӣ ва ҳатто якта сигарет ҳам надидем мо. Хай ин ҳам маданияти халқи Хитой аст, ҳам ана мебиён дига сайёҳо мебинанд, ҳам ҷаримаи калон. Барои ҳамин ман аз оинаи нилгун истифода бурда мегӯям ки ҷаримаи калон кунанд ба ҳамин одамое ки мепартоянд. Бигзор ҷарима кунанд, бигзор ҳатто мумкин як 5 сутка шинонанд. Ба фикрам ҳамин ҷарима ҳам муайян шуда буд, чунки чанд сол қабл бо огаҳӣ ёфта будам ки воқеан ҳам барои онҳое ки масалан дар кӯчаҳо ҳамин сигор мекашанд, мепартоянд ё масалан ҳамин маълума гуфтанд ки туф мекунанд, албатта як миқдори муайян ҷаримаяке муайян шудааст. Албатта шояд вай ҷарима ночиз бошад, шояд камӣ мекунад, шояд масалан як ду нафарро тариқи ҳамин хуб расонаҳои иттилоотӣ масалан интернету телевизион мумкин намоиш диҳем ки ҳамин шахс барои ҳамин кораш ҷарима шудааст, шояд барои дигарон ибрат мешавад, намуна мешавад ва дигарон худдорӣ мекунад. Бо як чиз гуфтанӣ ҳастам ки ҳозир ҳама чиз аз фейсбук мебинем. Бигзор ки ҳамин одам партофт ҳамон чизро қапиданд, на танҳо ҷарима кунанд, бигзор дар шабакаҳо нишон диҳанд ҳамон одамро, бинанд, шармандаш кунанд, барои ин ки як ҳама баъд мебинад ҳамин корро намекардагӣ мешад. То он даме ки мо як ҷаримаи ночиз кати ҷавоб диҳем, ҳечи намешад. Дар Хитой ҳамин аслан ҷаримаи калон аст барои партоф. Бисёр ҷаримаи калон, то ҳатто то 15 шабонарӯз онҳоро медоранд. Бигзор ҳама хел кунанд, барои ин ки бисёр шаҳри ҳамин шаҳри қадимаи мо, шаҳри ба маданияти мо аз ҳамин мусорпартоӣ, аз ҳамин бемаданиятӣ ман бисёр хаста мешам. Бовар кунед муҳаммадҷон баъзе ки вақте ки меҳмононро мебиёрем, бовар мекунед ҳатто рӯзҳое шуд ки аввал давида худам боға рафта мебинам, тозами сони басе ки ин меҳмоно кути мерам, барои ин ки шарм медорам, бисёр шарм медорам. Саволҳо шуданаш мумкин аст аз ҷониби мепурсанд, мегӯн пластикҳо уже мебинанд, уже саволҳои вай метиҳанд ки то ҳол шумо пластик истифода мебаред, ҷойҳо пури пластик, пури анавай пакети кириешка. Ин ҳамаш падару модар айбдор. Ман ягон қатра чӣ намекунам, шумоҳо раҳмат. Ҳамаш падару модар айбдор. Тарбия бояд ки аз оила, аз овони кӯдакӣ ба роҳ монда шавад. Албатта ташаккур, саломат бошед. ҳамешагӣ ба қадри меҳнати шумо мерасанд? Албатта мерасам. мешавад. Албатта бисёр набошад ҳам, камтар ҳам атрафи корхонаам мешад. Солҳои нав ба имсол нашуд ку он солҳо 8 моҳи мартанда ғамхорӣ када мавод вай шириниҳо
تحفه کردم آدمایم سخاوتمندو بسیار هستند میشد میتین مبلغی پولی میتین یا یگان چیز میتین که اینه استفاده بریتون گفته تا قدر امکان هست بسیار نباشدم هست قدر میکنه البته قدر میکنه باشد سلامت باشد. همینجا فرانگیز خان یک چیز عجایب رو از دولت چین مثال آوردن و گفتند که تجهیزات مخصوصی به مانند شاید بچه ها باشد که همون پسمانده سیگار رو حتی چیده میگردد. اکنون من از شما پرسیدنی هستم تا اون فرصتی که همین گونه ربات ها به شهر ما هم میآید مثلا در پیشبرد همین کاری شمایان سر و لباس تجهیزات های کاری واسطه کاری مثلا جورب یا شاید باز بیلو کلند همین لوازمات ها هست میرسد بسندگی میکنه موها خلاتچی آسیندار اینخی خلاتچی کسی دار میدادن یک سال به دوباره شمسی بچه من شما همه ما کنه آده ما میدانیم بکن اکن این حاضرنگ خلاتچی ها ایقه داشتش نیمال جان یعنی اگر همین گونه صفت میداشت خیلی معلوم که متاش خیلی متوی با جون سخت است زمستان با آسیندار بهار به این خیلی میدادن عروش با این پشت ما یک سال دوبار میدادن از شمسی بچه ما کنه خلط هم میدادن خلطچی هم میدادن ده خلطی آسینداری کود میدادن اما ما یک خیلی میدادن در فصل زمستان یعنی بالا پوشی با این خیلی آسان یک خیلی هم با یک خیلی میدادن یک گروهی خیریوی داریم هدیه مهر حاضر با فکرم لباسی و در لباسی کاری گیرم میتیم برای من از یگانتون من تماس تلفنتون میگیرم همین دوامی یگان هفته و خدا خواهد جوش یا مبلغ گذاری میکنیم برای وای یا خریده میتیم منادور سلامت باشید رحمت البته اکنون نگاه کنید باز هم برمیگردیم به همون مسئولیت و مدنیت شهرداری وظیفه که عهدهداری که پیش هر یکی ما همچون شهروند پیش وجدان ما می ایستد. دیروز در شبکه اجتماعی فیسبوک دیدم که یک نفر جوان از اسفره بود و بلاگر است یا کی است من نمیدونم به هر حال وای شهروند است و مردم رو دعوت کرد که بیاید خود ما هم سهم گذاریم یعنی با دستان خود به دستپوش و به دیگر چیزهای لازمه با دستان خود جایبار را از همه گونه افلاسی ها تازه کرد و در دیگر ویدیوی خود نوار خود و همون منطقه اهالی نشین که نزدیکی مکتب تحصیلات همگانی بود اونجا را از پرتو تازه کرد یعنی پرتو ها را به جای معین نپرتافته خود شهروندان در گرد و اطراف پهن و پریشان شده است و جوانان رو مردم رو دعوت کرد که بیاید همه کسی تازه کنیم محیط زیستمون رو وطنمون رو آباد کنیم گویان دعوت به عمل آورد. الان به فکر شما اگر مثلا همین گونه جوانانی وطن دوست بسیار میشدند و این اولین مثال نه چون از این پیشتر باز هم در فیسبوک دیده بودم که یک نفر روزنامه نگار و کمو بیش به فکرم بلاگری هم میکنند اون کس زلفیه بودن به فکرم گلبه و اون کس هم همین گونه مثلا شنبگی ها و تازه نگاهداری شهر به خاطر تازه نگاه داشتن هر گونه عکس و حشرها رو حتی تشکیل میکردن و اگر همین گونه می بود واقعا هم کار شمایان آسان‌تر میشد. البته برای ما یاردم میشد دستگیری کنن اکون یک ما تازه که نمیتونیم وقتی که خلق ما رو دستگیری میکنن کاری ما آسان‌تر میشه. من که خیلی که گفتم با سایهان کار میکنم اول می سایهان بیاد از گرانیسا از سرحد میگذارد و ما 2-3 سال پیش 3 تراکتور از سرحد خودمون والنتیر رو رفته 3 تراکتور مصر برآوردگی بودیم. باور میکنید پگاش با رفتم با همین احوال لیکن همین همش خیلی 3 تراکتور برآوردگی بودیم لیکن کارش ما وزمی رحمت. تو که از مهنت دیگران بیغمی یعنی که این مصر عنوان برنامه امروزه ما بود و ادامه آن را هم نگفته نمیتوانم این علاقه عنوان نه یعنی ادامه همین مصر سعدی بزرگوار نشاید که نامد نهند آدمی. نگاه کنید اگر که به مهنت دیگران ما بی‌پروا باشیم قدر نکنیم احترام و ارج نگذاریم و
одам нест ё аз ин олам нест ва воқеан ҳам гаштаву баргашта гуфта истодаем ки мо шуморо ҳурмат мекунем эҳтиром мекунем меҳнати шуморо албатта нодида намегирем ва барои он ки воқеан ҳам каму беш ҳамин дар кор шумо дар ҳамин меҳнати пуршарафатон дастгирӣ ёбед дастгирӣ бошад албатта масъулияти худи шаҳрвандон низ кам нест ва чӣ кор кунем ки ана ҳамин маданияти шаҳрдории мо ҳамин масъулият боз ҳам дар мардум бедор шавад аз ҷониби худи шумо ягон таклиф пешниҳодҳо ҳаст халқ маълимаҷон моя меҳнату мо қадр кунаду қадри меҳнати моро бирасад бояд ба мо ёрдам кунад вақте ки мо мерӯем шаҳру мои тоза озода нигоҳ медорем ҷоҳои партов мепатуфтига аст ҳамун ҷо пештар ҳамихе буд пештар модаромо мегуфтанд ки дав рафта ин мусора патуфта биё ҳамин дурнаш ба партов мегуфтанд ҳозир не маълимаҷон бачаҳо метиянд буда меғуронду мебиёд вай куҷо ки ғалтад фарқаш не барои ҳамун агар ба мо мардум шанбегӣ мешад ҳашар мешад ҳамихе вақтҳо мо ёрдам кунанд бисёр ҳам шаҳру мо тоза озода мешад ҳамаш дар дасти худо монда мо агар аз як гиребон сар бурорем албатта шаҳру мо тоза озода мешавад албатта боз ки чӣ хел пешниҳод дорад гӯям манин фарангизхонна чӣ хеле ки ҳозир дар инҷо гуфтанд то ҳамин қапида ва ё ягон ҷазои сахт додан дар кор ҳамин хел вайронкорое ки шаҳра маданияти шаҳра паст мекунад тартиботи ҷамъияти шаҳр ба нигоҳ намекунад озодигии шаҳр ба нигоҳ намекунад ҳамун камера монда дигар шаҳрҳо ҳама ҷо ҳамин хел камера монда тариқи камера қапида ва як ҷаримаи калон карда як 5 сутка ақалла буда шинондан дар кор ки дигарош ибрат шавад ки ин ҳамин кора кард биё моям накунем ҳамин кора кунем шаҳри мо обод мешаду халос лекин накунем ин кора намешад шаҳри мо ки мана ҳозир ман омадостиам назди мактаби 10 кати панҷараи ҳамин хушра оҳан вай ҳамун оҳани роста қат када партофтагидия аку ҳама чӣ мегӯетон кани або гап зани худатон ки ҳамун оҳан чӣ гуноҳ каду ҳамун панҷара рост ҳисос мактаб хушро када через якта ҳамаша қат када мондагӣ ҳамин дида дилам месӯзад меҳнат кадиги унҷо қадр кадан дар кор меҳната шумоям мана ҳамин қадар кор мекунтон ман аввалан миннатдории худама шумо баён мекунам шумо ҳаститону шаҳри мо тоза обод зебо ҳамин рӯз ҳамин мавзӯе гуфтам ман касал бошам мана худатон дидтон камтар сулфа кардам хеста омадам ки не ҳамин барои тозагии шаҳри мо ман обязательно бояд рафта як ду се калима бошудам гап занам як бор шумоҳоро ҳам дидам ҳам отон ки шинос шудам ман ҳоли ҳамин коҷуб рафта меистам ҳамин ободонӣ кор мекунам монда нашавитон ассалому алайкум гасони ҳамошон ассалому маълима шумо назми ман аввалан шумоиба ҳамотон ба сеҳат саломатӣ умри дароз чӣ хеле ки ҳамин хел хушбахт ҳастон чӣ хеле ки хурсанд ҳастон чӣ хеле ки зебо ҳастон мисли баҳор доимо шукуфон боштон мисли арчаҳо доимо ҳамеша сабз боштон хонаватон ба ҳамотон ба сеҳат саломатӣ оилатон ба дастархони пурнозу неъмат чӣ орзуе ки дар дили нозукотон ҳаст ҳамаш ҷомеъ амал пешад раҳматҳои калон ҳамотон саломат бошед ташаккур фарангизхон дар охир агар ягон пешниҳод бошад ҳай аз коратон хаста нашавитон дилгир нашавитон одамо хафа нашавитон акун афсӯс ки хай маданияти хел сал паст шудагӣ ба ҳар ҳол ҳаматон ба раҳмат бо як бори дига дастатон илоҳим дард набинад чӣ хеле ки гуфтам ваъда метиҳам худо хоҳад ҳаматон бо форма ташкил карда метиҳам саломат бошед ва дар охир агар ягон ҳодиса ё воқеаи аҷоибе ки дар рафти ҳамин фаъолияти кории шумо рух доду рӯҳи шуморо болида кард хурсанд шудед ё ҳамун ҳолатро аз хотир бароварда наметавонед агар ҳамин гуна бошад ҳодиса ё воқеаҳои аҷиб марҳамат ба мо нақл кунед ҳамроҳ гӯш мекунем ҳамин соли наванда аз ширкати латофат беҳад коргарово тӯҳфаи арзанда додан арзандае ки арзанда додан ҳама коргаро хурсанд шуданд беҳад рӯзи ду рӯз пеш аз соли нав ҳамин хел рӯзо мешад ки фаромӯш намекунем ташаккур саломат бошед ва дар симои шумоён модарони азиз ҳамаи он 264 нафаре ки воқеан ҳам меҳнат мекунанд заҳмат мекашанд хоби ширини субҳгоҳии худро аз баҳри он гузашта воқеан ҳам баҳри тозагии шаҳр саҳм мегиранд новобаста аз он ки он кас чанд сомони маблағ мегиранд чӣ қадар маош мегиранд лекин меҳнат
меҳнати худро дӯст медоранд. Албатта мо сари таъзим фуруд меорем. Ташаккур, аҳсан, сипос мегӯем. Саломат бошед ва албатта расидан ба қадри меҳнати ин модарони азиз ин нишонаи баланди одамигарист. Борҳо таъкид мекунем ки ободӣ, тозагӣ ин аз хона, аз оила, аз ҳавлии мо, аз кӯчаи мо, аз маҳаллаи мо ибтидо мегирад ва тозагии шаҳри азизамон бошад. Ин бешаку шубҳа корти муаррифии симои ҳар як шаҳрванд мебошад. Пас биёед ҳамин корти муаррифии худро тоза нигоҳ дорем, ба қадри меҳнати дигарон албатта расида бошем. Ба ҳамаи шумоён модарони азиз пеш аз ҳама барои иштирокатон дар барномаи имрӯза, барои ин қадар суҳбатҳои самимӣ, гарму гуворо албатта сипос мегӯям. ташаккур аз шумо модарони меҳнатқарину шарафманди шаҳри азизи хуҷанд. шомадед. ва дар ҳамин ҷо барномаи имрӯзаи печтоби замонро ба интиҳо мерасонем. То барномаи дигар дар амони худо бошед. хайр.